Yes, ni ibiki byaranze isi ya sports muri iki cyumweru dusoje hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. Ikipe ya Ray Sports yakoze amateka, ikipe ya Apple FC nayo yaratangaje. Vinicius Junior, Arsenal, Real Madrid, nyakubahwa Gianni Infantino, perezida wa FIFA, abari bamwe bagiye bakora inkuru ziremereye muri iki cyumweru dusoje. Kandi subscribe, like, share na comment hano kuri Dayton Show. Yes, twihuse cyane. Ikipe ya Ray Sports yakoze amateka nyuma y'imyaka 28 ishize. Ray Sports yaje kuba yigaragaza neza cyane, itwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igikombe yaherukaga mu myaka 28 ishize. Ni irushanwa ryabira hano mu Rwanda, aho ikipe ya Ray Sports yagiye itsinda imikino yari yatezwe, harimo n'umukino uremereye cyane aho muri ikipe ya Al Hilal, uwo ni muri kimwe cya kabiri cya Sekafa Kagame Cup, umukino wabereye kuri Kigali Play Stadium, ikaba yaraje gutsinda bigoranye. Ikipe ya Al Hilal itabihana tike yo kugera kuri final ya Sekafa Kagame Cup, aho yaje guhura ikipe ya Gor Mahia yo muri Kenya. Ray Sports yihagararaho nanone neza cyane, yitsinda Gor Mahia ibitego 2-1. Umukino wari ishiraniro abareyo bakubise stade bayuzuye ibihumbi 45 ndetse n'abandi hirya no hino mu gihugu bareba ku mateleviziyo yabo. Ray Sports yaje kuba byitwaramo neza cyane, igikombe iragitahana, gisigara hano iwacu mu Rwanda. Ni byinshi byavuzwe nyuma y'uyu mukino, gusa twabwira ko bamwe mu bayobozi b'igihugu cyacu ndetse n'abandi bantu batandukanye muri sport hirya no hino ku isi bagiye bifuriza ibihe byiza intsinzi ya Ray Sports. Yes, Ray Sports nuko rero yaje kuba ica impaka nyuma y'imyaka 28 mu gihe muri mukeba ndahita nkugara muri Apple FC ho ibintu bitakomeje kugenda bisa neza cyane, dore ko yavuyemo muri Sekafa Kagame Cup itarenze amatsinda. Apple FC yabaye ya kabiri igira amanota 6, gusa kubera ko yari yatsizwe na Gor Mahia ibitego 5 umukino ubanza wanafungura irushanwa, akaba yaratsinzwe ibitego 5 ku busa, ntabwo byayihaye amahirwe yo kuba yakomeza muri kimwe cya kabiri, dore ko yari ifite umwenda w'ibitego byinshi, mu gihe ikipe ya Al Hilal ariyo yazamutse nka best loser, cyangwa se ikipe yabashije kuba yatsindwa neza. Yes, Al Hilal rero ubwo niyo yakomeje muri kimwe cya kabiri, ndetse ikipe ya APR ita isigara ku rugo neza cyane. Aperi nyuma yaho Ferwafa yamaje gutangaza ko irushanwa rya Super Cup iri akaba ari irushanwa uyu mwaka byatangajwe ko rizakinwa n'amakipe 4, mu gihe mu busanzwe iki gikombe cya Super Cup gisumba ibindi bikombe byose mu Rwanda, rikinwa n'ikipe yatwaye shampiyona ndetse n'ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro. Uyu mwaka rero nyuma yuko APR yikubiye byombi gatwara shampiyona ndetse n'icyamahoro, ikipe ya Ferwafa yahisemo ko igomba kugira irushanwa ikinwa n'amakipe 4. APR rero nayo yaratumiwe, gusa yo itangaza ko itazitabira irushanwa rya Super Cup, dore ko ngo itamenyeshejwe mbere, ndetse binazi kuvuga ko APR yaba yaramaze gutangaza ko yanatangaje nanone ko ibintu bya shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda ishobora kuba itabyivangamo umwaka utaha, nayo ikaba itagaragara muri shampiyona. Muri APR nuko bimeze. Agato tunyarukiye ku mugabane w'i Burayi, inkuru yavugwaga cyane ni ya Vinicius Junior, ubwo yari yitezwe kuba yajya muri Arsenal, gusa Real Madrid yakoze ibishoboka byose imwongeza agafaranga, ndetse bazikumvikana neza cyane. Vinicius Junior asinyira ikipe ya Real Madrid andi masezerano y'imyaka 6. Ni ibintu byakiriwe neza cyane n'abakunzi ba Real Madrid, dore ko haburaga gato ngo Arsenal imwegukane. Muribuka ko perezida wa Rock Nation ari uhagarariye inyungu, ariyo irebera inyungu umukinnyi bita Vinicius Junior, we ubwe yabashije kuba yagera mu mujyi wa London, akaba ndetse bivuga ko hari bamwe mu bayobozi ba Arsenal yagiye ahora nabo, gusa Vinicius Junior we yari yarahisemo kugumana n'ikipe ya Real Madrid, nuko Arsenal yabashije kuba ihomba uyu Vinicius Junior. Ikindi wamenya nuko uwo bita Bradley Barcola n'umwataka w'ikipe ya Paris Saint-Germain, nawe akomeje kuvugisha abantu benshi cyane, aho ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Liverpool ziri kumushakisha uruhino. Ibi rero bikomeje kuba agatiranzamba muri transfer itegerejwe cyane,
Liverpool yatangaje ko ishaka kuba yamusimbuza Mo Salah, ariko na Arsenal nayo shaka kongera imbaraga mu busatirizi bw'ikipe. Yes, Bradley Barcola yahawe agaciro ka miliyoni 150 z'amapound n'ikipe ya z'amayero, miliyoni 150 z'amayero niko gaciro ahabwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ikaba yaratangaje ko niba ufite miliyoni 150 genda uzirambikiye ku meza mwe mwavugana wegukane uyu Bradley Barcola. Uyu azerekeza muri Liverpool cyangwa se azerekeza muri Arsenal, gusa wamenya ko Liverpool ariyo ihabwa amahirwe menshi yo kuba yakegukana uyu Bradley Barcola. Yes, Premier League, Chelsea yaciye impaka. Chelsea yabaye ikipe ya mbere mu mateka ya Premier League iguze umukinnyi akavagari k'amafaranga, dore ko yaguze umukinnyi bita Morgan Rogers kamugura miliyoni zigera kuri 117. Yes, Chelsea ya mbere yamenye bank itanga akavagari ka miliyoni 117 ku mukinnyi bita Morgan Rogers, mu gihe Manchester City nayo yakoze muri bank hariya muri mu mavuta y'Abarabo, yamenye bank kabisa ifata miliyoni 116 iguramo umukinnyi bita Sandro Tonali. Ni mu gihe Arsenal nayo yamaze kubimanura bita Bruno Guimaraes imuguze miliyoni z'amapound zigera kuri 75. Hanze y'ikibuga rero ndakubwira ko uyu bita perezida wa FIFA Gianni Infantino ibintu bitakomeje kugenda bimworoherane na gato, dore ko nyuma yo gutangaza ko ashaka kugurisha imigabane ya FIFA akayigurisha mu bikorera cyane cyane begere president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump, ibintu bikomeje kugenda bimugora nyuma yuko UEFA ngo ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ryihakanye rikavuga ko ridashyigikiye uyu Infantino mu kuba yagurisha imigabane muri private sector, imigabane mu by'ukuri ya FIFA. Kuvuga ngo agafata imwe mu migabane ya FIFA akayigurisha muri private sector, cyane cyane ku banyemari begere President Trump. Gianni Infantino bimaze kumukomerana yagerageje guhamagara muri White House, gusa Donald Trump ntabwo yabashe kubafata telefone ze, ndetse uyu Infantino yagerageje guhamagara uwo bita Marco Rubio, akaba ari secretary muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo wegereye cyane Donald Trump, nawe aza kuba yamurya scene. Gianni Infantino akomeza kugenda kabisa atakarizwa icyizere. Yes, byari ibyo ni bimwe mu byaranze iki cyumweru mu isi ya sports. We komeza kandi subscribe, like na share and comment, turakomeza tukugezaho ibiganiro byacu byiza.